clear tu le ngai thatu te tuk chuan nuam le vekule tun tuma chuan mizomi puite poina kan tran lo mai France team in care result lama trembul tran le ta ila France team in ne na hlutak changin quarter final an luta nizana an game khel round of 16 na an king pui Germany pet la tu Paraguay chu sikhat fain an ne hein khelain France in goal shot tum som panga ngut mai an nei ya Paraguay lam thung hian in khel chung zong in target a shot tum khat chau an nei thong France lam hian game an thunun ne hleya ball position apo in thlau le hian in pass di kong apo Paraguay hian an tluk lo hle maya chakphu zokin ne takin ne na an changte po kan ti theyang Rampani Tailin Financial Field Philadelphia Stadium anin machonna mun hi USA ni yin a hmuna hian mipui sing ruk sang ret zathum somni pali te chu an kal khoma an khat vek ani a hmuna hian borok alum hle ne tarlan ani ya 38 degrees Celsius vel ni hin an tarlang hein khel hi soitak in a hmu nom phian maya farsa fairo go lud lovin France team lam hian game an thunun tluan zaka farsa fa 76% ve chu ball possession an chang thei ani Paraguay defense angit hle maya goalkeeper Orlando Gil po a che thatle mase second half minute samruk parukna ero an defender Diego Gomez chu ase swal pal hlo maya desert the way chan veila matanga boxa ball tanlu puyen Diego Gomez in alo kala adin khal tinani chu ake hin chiang zet main atlo khala desert the way hi box chunga chiang zeta tluin penalty a choi zuita ane video assistant referee hanan endika alo tlo chiang boxia Diego Gomez in penalty choin desert the way hin penalty a hlo chuak video assistant referee an ron chungi reive angreng khop maya minute samsarina Mbappe chon penalty hi ron chui ta yin dinglam kila chiang zetin apet luta jela dive lo nalama penalty hi pet lutin sikhat fain ma an hruai ta ane hemi nu hian hun pek bel minute som ko parukna desert Kylian Mbappe chon hun thra trumni aneya jil chon save sak ve yin double save aneya pui takani ma se France team han norlet theitur khopin Paraguay hi an tha tok lova goal dang lubel zui talovin Kylian Mbappe goal khat khung mang hian France team lam hian ne na hlutak an changa quarter final anin pet kai zui ta ane in khela record trend khat lama luta ila Kylian Mbappe in record thar siam chove selin FIFA World Cup a goal som pako akhung tling ta der maya Lionel Messi chau phak lo nei ta yin Miroslav Klose ale pel chiang ta khop maya Lionel Messi chu goal khat chawin a phak lova Messi khan goal som ni khung tling der to yin Mbappe hian a chho zel tin knockout a goal som akhung heng pa ken knockout a goal som bat akhung tling ta der maya Ronaldo Nazario kan ti khan goal riat akhung to wa khami khan ale pel chiang ta view maya Americo thi ani hian akhum chho zel don tinani chu World Cup knockout a goal som bat nei thei masaber ani ya pui tak chu ne tin tournament kalme ka go sari akhung tling der to wa Lionel Messi nen top scorer ani zui ta zel bok France le Paraguay te hi World Cup a voi thum anin machon ta ti hian sangha zako somnga pariat sangha zako somko pariat le kumina te in machon ta hian France team hi an chak veka record an nei thatle Paraguay lam hi chu soyang khanin beisen phak zui talo khop maya group stage cha maktakin next round an luta Germany pet la le hin tuna France team laka avan doi zoka an tangta ane chuti rolling kum sang hajako somko pariat no avoi khat nan round of 16 an thlenga round of 32 han Germany chu an neya recordero chelo tak ani FIFA World Cup ram tha ne chungin next round an nu theya ma se van doi zoka tun tum chu an tang kan ti theyang France team lam hi seita kang khan match nga azona goal thum khung je thei an niya Paraguay la kairo an ti thei talova record thatak an nei chu thai che tero ani ta thung ane
quarter final in Morocco chu an machando na Gili Stadium a in machando nin game borok tang tak anni tang hin kan mutura be sei anni kumsang ni somni pani semi final rematch te po kan ti thayang soyang khanin France team hi an tha angreng khop maya tam takin champion tura anrin ni chaumekin group stage ate round of 32 te an game munum tak kan lo mutowa Paraguay defensive thatak laka ero goal khatbak an khung theilova gameplay pa ngai tangphai chung goal khung mi lovin penalty train an khung aniya Paraguay team in fak an phu hle chuti rolling France team nge te po kan ti thayanga atum ber chu ne na chan kha aniya an ron ti lo tling le thei ta tho bok chulai chu fak an phu na lai chu ane Inga po chuni ta se France team hi champion tura ringkai an ni chun zom zela ingangin ye an kal chho zel don ti cho kan clear ho chho le zel don ani France ran tu te tan chun tu kin cho tuk chu nom tak ani ngei arinom round of 16 in khel danga Morocco team lampoin all sam takin ne nan changa kumsang ni somni pani FIFA World Cup semi finalist team hin an khingpui Canada cho Sithum fai ngotin ol sam takin anlo sop he in khelain ne na changti Morocco lam heng gol sat tum nga chau an neya targeta tumli kaling gol thum an khunga Canada lam heng gol sat tum som nei thungin targeta sat tum thum akala gol an khung mi alo ane ball position a hin Morocco team an chung nung zo ka in pass dikong ero anin tluk le ale lam zong tak chung game mu nom tak tia soitur ani lem lova a boring na chen te po awma miso mi puite poina kan lo sel deuh hi a om via ve chuti rolling goal thumero kan muthunga golu tam hi chu mizo te hian munom kan ti ve shrim shrim rampani te NRG Stadium Houston Stadium anin machona Texas USA ni hin amuna hin mi pui an pung khom deuh vek maya cricket hi shal chu ani zo deuh vek zen mai Hein khelain rampani te first half anin dim tona anin hlau tona anin zir chiang deuh te po kan ti thayang first half in Canada team tan Olia Sile David Tenchans thatak an neya bonu eroin thatakin adan sak ve ve ya Morocco lam eroin lo khop te soitur an nei lo thong second half ero thil thleng adang lam ta thonga minute somnga na Morocco hian free kick lo chuakin Asdin Onahi chun moizat main apet luta le lampol tan dan man ngai na omlo khopin free kick hi thatakin apet lut ane minute somriat pani na an goal ni na khung zui le yin Brahim de sa ball pass thatak cho Onahi hian chiang zetin goal a apet lut le signifyin an ram hi ma a hroi puita ane hun peng bel minute som ko pariat na Sofin Rahimi chung goal a khung bel le ya he goal po Brahim de sa sim sak thau ni yin Brahim de sing goal khung lo ma se a che that le ya Canada team tan dan ngai na aum talo ane hemi nu hian thil thleng dang lam om zui talovin Canada lam hi avan doi zo ka an tanga Morocco lam hian ne na changin quarter final an lut ta thong ane record trend khata ona hi goal ni khung tu kha midfielder ani ya a khelna mun chu ron thlakin goal ni a khunga a che tha hle an thlak fu deuh te po kan ti thayang tin Morocco hi World Cup pani azona quarter final lu thei Africa ramatanga masaber anniya hetiang hi Africa ramatrain ti thei anna omlova record an nei thalle Canada lam hi an thlen sanber tum te po aniya host anni na ang bezona fakte po an phu khop maya thil an ti thalle tihian Morocco lam hianin soita ang khanin quarter final la France team chu an machon don ta ani inkhel munom tak ani ngei arinom rampani te in machon hi a mu noma soita kain Morocco le Canada te inkhel hi be sei pha ba kin a munom phia na train khatanero a boring deu thei hial ome goal shot atam lo mia wa mizo mi poi te hi chuanin goal lut tamapiang hi munom kan ti ya goal shot tamapiang te po munom kan ti zinga mi ane tukin anni pani in machon ero Tlemin a boring deuh kan tiang kha ani ya inkhel munom takero ani thave Morocco lam hi anin veng thiam emema nor huna an nor chat chata gol po an khung bok Canada team lamero counter kan han ti ang chi te tharum an nei te chu man tangkai an tum thina
ma sen ti lo tling thei ta chia lo ani Canada lampo fak an phu wa Morocco ne na chang team lampon fak an phu le in khel hmunom tak an chop chuaka tin FIFA World Cup ani to hi chuan eng rau na in machon poi hmunom to thina tun tum phei chu knockout ani chho to wa group stage sa tun game hi chu chak lo mai la next sa kan tang thei tiang kha ani to lova a chak lo piang tlak ani to zela wangin game tin hi apoi mo to hle ani enga po chuni ta se coming here result big so han ni le ta se Morocco le France in machon chau tur hi tlemin han shu chau vele zoi donang o Morocco le France dei anin machon tur hi poimo khop mai soita kang hin Gillette Stadium Boston USA anin machon do na quarter final ngai ven lober ani arinom achan chu kumsang ni somni pani semi final rematch ani do na hei hi apoimo hle don ani team pani te form han luta ila France lam hi round of 16 a Paraguay sikhat fain an neya ball an chan tam dan te game an thunun dan te chu hmunom tak ani Mbappe hi inela kalme ka hmunom le tuna anin machon tur Morocco laka po inber ani le ngei arin oma an machon to te laka hian 76% ball vel chu an changzi anga chut ani tin upamekano le saliba te an nget emema anni hi chu seisel bo khop anne tin Morocco lampo round of 16 a Canada an ne theya onwa hi le rahimi te an hmunom hle ani kha tin an player zinga onwa hi Hakimi bonu te chu langsar le ber turangai anniya set piece te counter attack mai ba ka an defending atanga annor pheite anni hian hmunom thin le soita kang hian rampani te kumsang ni somni pani khan anloin machon towa Francine Theo Hernandez le Colomoni te goal khung mangin semi final a Morocco team hi anlo ne thei ane Morocco lam hi soita kang khan Europa ram te chu an ne thei ang reng khop maya sangni somni pani khan Belgium Spain le Portugal te chu an ne theya France chau kha an ngam lo ane Europe ram te laka record an nei chelo hle tin World Cup a hian azonian quarter final tumni an lut theya hei hi record ro pui tak ni hian France lam hi zona tumthum final lut thei turin hun thra an nei ve mek bok anin machon tura hen midfielder in machon an hmunom hle dona France lama hian shawmaini Rabiot te desert the way te chuan hmunom turangai ania Morocco lama po onwa hi te an hmunom le turangai ani bok tin Mbappe le Hakimi te in machon tur po an nga hlel om khop maya set piece rampani te an hlo om le don boka in khel hmunom tak ani nge yang achak thei turin dana hian in France sak ringero an tam thunga Mbappe chon goal khung le turangai ani bok ma senga po chuni ta se anin machon le turero ala hla dewa in khel hmunom takero hanbe sei ta photila athra ange rampani te July ni ko zan san lai pel dar khan le chanve anin machonang tunge chak zoka kanrin lomle Morocco nge France ingram nge tranti te po comment section lama ron thai lang vele ta la clear tu te ka channel min ngai lut sak threin chunga lom thu ka soi tak meu ne like share le subscribe ma tan min han lak pui le ta ula thu ngai nom tak te ne kanin mu chon zom chho le zel don nia